والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah Teala sürüp Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu olsun. Cenab Akkaranı, Adalandı, Baktırılıkın yolu İslam'da, baktısızlıkın yolu imansız yaşoğlu deyip yürütürken atalarımızda, ustadlarımızda da Allah Teala'nın rahimi, berekesi Cenab olsun. Cenab her bir sözü söyle hakkında o sözün iyisi olsam söyle, iyisi olmasam söyle. Bol yolda bir mesele kaykırdı deyip yürütürken atalarımızda da Allah Teala'nın rahimi var. Sebebi şariat boyunca da şunday bocamolluk sokkan bu haram oldu. Şariat boyunca. Sebebi degende Peygamber Muhammed Aleyhisselam hadisi var. Negizi oşol manide aytılgan ayatlar var. Biroq tak bilmey kaldınız. Kanday bir sebepten? Tamam. Bağını yok böylece gümül sanap kaldınız. Daha Allah Teala Kur'an'da bul boyunca negizi üçüncü aytkan dep ayttınız. Oşol sözünüz keyin Kur'an'ı açıp karasanız dal geldi, to'g'ri chiqdi. O'shanda da ne degan qata getirdik. Payg'ambar Muhammad. Sebebi Kur'an'da açıp görüp, okup, bilip, taktap, anan kendisi. Hac sözü. O'shanda hiç kaçan bol yolda aytqanqa bu hiç kaçan mümkün emas. Sebebi bu. Ayet bereriz. İki ayağı okuya katarı olup, düşünü olmadan iki ayağı katarı ayet götürü duran meselesi getirmişler. Her mesele iki yapmanı, tutakmanı, kim kaysı işleyece sorsa, cahit olsa, akar durman olsa, oylamış gereken Kuday'ın şu mağa moyuna eğildi. Kolundan gelişince akarayın. Egerde usul işi meni karmasam, menin olma, menden dahi tatıp turağı ulanta degen sezim menen düşsek Kuday'ın beri. Şondan şeytan bizden almayı, azra vermekten Kuday'ın bilsa. Bu boyunca kandayına uçurup olsun, takvalık menen ilimli, amallı, yaşonu çok alıp ketken olsun da işte yaxşı. Sebebi degende Allah Teala Hucurat Suresi'ne çok koyuyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnne akramakum indallahi atqakum. Menin aldığımda biz aytıyoruz. Efendilerim menin aldığımda en sıyılığına, hurmatlığına o takvadır. Takva degen qanday jana yüzülök baykuş bolup жүрүп калып эмес. Кайсы нерсени шариятта адал десе, адалдай кабыл алып, кайсы нерсени арам десе, демек арамдай кабыл алып. Керек болсо шарият ушуну талап кылат. Бир жерде эл колдонуп жашап келатат, пайдаланып келатат бир нерсени. Же буюмду, же тамак аштуу жеп келатат. Ошону адалга же арамга чыгарганга шашпагыла. Себеби сиз адал нерсени арамга чыгарып алышыңыз мүмкүн, арам нерсени адалга чыгарып алышыңыз мүмкүн. Ошо менен кыяматта ашмактай жашап калат экен. Ошон үчүн бир нерсени адалга чыгарганга же бир нерсени арамга чыгарып жибергенге шашпалы. Анткени кыяматта да жол бербейт. Себеби дегенде ошол даражадагы аалым болбогон. Biz namazga çakırıp geliriz, dağılgan yürüdüp geliriz, İslam'a çakırağız, iman'a çakırağız. Bu jaka hatta özü girip olgandan keyin özü akırı takta yaşayın. Ara bilen bol boyun. Nasıl çekiyor? Bol boyun, cidden istiyor. Bak hayallarında sorurken, şunu taneki bunun için aram etti.
büyük tütün neyse haram şeriatta. Tütündü biz işçaka büyük takip olmayı degen. Ne sormaz ya mağazayan. Şöyle akşam tavağa getiririz. Olmayı demek ne sormaz yani nartırdı. Uşaq aytып o. Bu tilülü adam eğitim degenge barabar. Aynı ketkiyle uşaq aytып öten özleriniz. Halan aytып özler siz aytmanızda. Men aytmayın. Her zaman özünüzü kontrol olsun. Geyir var. Dissertasiya jakta bolsa керек. Бирок комментарий uşaq aytып менен доктор болоюн деп калган. Кайерге келсең мамайды көрө дегенде каякасың. Отуруп жазып аткан шакал. Айрым иш бар. Мені айлақтырып енді мұсылманшылыққа зиян келіп қалбасын, өзінің ақыретінде ауыр болып қалбасын деп бір нәрселер айтасың да. Жоқ, әр күндің артынан әр күндің сүретін қойып алып та суап жатар екен. Мына 3 жыл бұрын көрдік та. Ош базарда біз тағынан жақсы ағаларға 5 мал намаз алып беріп сөз соғып құдайын дейсі. Оқып жүрген. Ал тағажыттарынан да бекен ішеді алып, білем алып, жақсыдан. Bir жерден сүрөткө тартып алган экен. Фейсбукка ошонун атын коюп туруп, ар күнү кыргыз сок сурат. Анан айтып сиз эмне жөнөкөй эле киши элеңиз. Фейсбукта активдүү көргөндө тескериден караса, эмне болду деп, ушу менен мен 3 адам болуп атам. Сиздин сүрөтүңүздү Фейсбукта жакшы чаттап коюңуз. Мен баланчамын. Анан элдин баарысында мен жек көрдүм, анан жолуккан жерден айтат да сагын жакын да. Ошон үчүн бирөөлөрдүн аты менен бирөөлөрдүн кебдеси менен келүү болбойт да шарт. Керек өзүң аты менен. Мына мен баланчайым. Анан кече анан тысы деп коюп анан гыйбат ушактап жатат. Эмне болот? Келип кеткен. Маңдайына айтыңыз. Мен ахиретке юватам, таксы. Мен көргөн боюнча монда болгон. Ошон үчүн мындай кылып койбойсуң, кандай дейсиз депчи. Ошон үчүн аларга да көңүл бурган да керек. Ошон үчүн Хасан аль-Банна деген алым өткөн Египтеттен. Ушунун керемет сөзү бар экен. Ак дегенин итке ташатып, жерде дагы таш калсын да. Соң көрбөдү. Ак деп үйгөн итке ташатып, жерде дагы таш калсын. Акырында келбен жүрөөрөт, бүтүрөөрөт. Иш кылганда, өзүнүн ахиретін ойлогондо, мына иш жазсам сооп кетем, мына иш жазсам күнөөлүү болуп калат деп, өзүн этияттайын деп алдыга жылганда, бул келбен сыяктуу болуп жүрөт экен. Анан укулап, өзүнүн отурган адебин билбей, сүйлөгөн адебин билбей, улууга урмат, кичүүгө ызат көрсөткөндү билбеген, шариаттын аралары менен иш болбогон, ал ит сыяктуу болуп калса. Ошон үчүн мен каягындамын деп айрылган. Мен өзүм да сүрөшүм. Мен каягындамын. Себеби дегенде мен ошон тууралуу өзүм да кетпечимин. Эки атташым керек. Әрбирибиз. Мына кээ бир мечиттерге жазып коюшат, жакшы болот. Эң жакшы байланыш бул Кудай менен байланыш болуп койду, тук турат. Мечитте жетиңизди, зикириңизди чалып коюп отурабыз. Эмне кыласыз? Бирөөнүн көңүл нокту, бирөөнүн кагып ушунчалык ахиретти сапарга узап кетип атканда кыжаалып көңүлгай зикир чалып бир буруу сүйлөгөндөр бар. Байкасаңдар мечиттерде бар. Бир буруу так мына деген айтып аткан болот. Аңсыз убакытмен менин башымды туруп бияка бурлайын, бурулбай татап берди. Усам деп. Мечиттен чыгып сүйлөшөбү да, айтып керек. Тиги багыс бечара зикир чалып, бир сооп алып алайын деп мечитте эмне кылат? Эпте Кур'ан окуп алайын, зикиримди чалып алайын, руханий бир азык алып алайын деп жүрүп атат. Мына ошондуктан дайыма мечитте эркектер, зикир, пикир, жана өзүн оңдойуп, ибадатымды Алла Таала талап кылгандай аткарайын аракет керек. Себеби керемет сөз бар экен. Ахияна бa'du kelimati yakunu thamanuha umrun kamilun. Кейбір учурларда bir seyrek bir sözler болады. Bir sanalı bir sözler var. Bütünde bir ömürge tete. Bütünde bir ömürge tete. Bola turgan bir кейбір anca bir sözler var. Minel elemi li gayrika. Arkadaşlar, yakunu thamanuha
umrun kamil minel elmi bi gayrika. Başka bir adamga ziyan verip boyunca bir adamın ömrünü alıp koktatmasa gerek olsa. Bir adamda ömür boyu unutmayıp kalıp gömünün talkalayıp sözlerdi aytışmamız gerek. Oşoндуктан ne oluyor? Fançık cemele. Жақсы сөз сөйлесіп, жақсына қайыр сөз сөйлеп. Ал тажаммал бис-сукути. Жақсы сөз сөйлей алмайсың да, жақсы көңілді, жақын көңілді сөйлей алмайсың. Енді адамдар табиғат осындай. Bir жақсыға сөйлесе қоқол сөйлеп. Осылар не қылсын депті? Тажаммал бис-сукут, ұншықпай қоюменен өзін қоғызсын. Оға, жоқ, iyi de. Жоқ деген сұға жараймыз деп, қанша сұға жарамыз? Оға, bilmeyin diyoruz. Bilmeyin, çok oğana kelime. Onun için Ömer ibn Hattab radıyallahu anh aytып atpayбы? Men unutpay qo'yganimga hech qachon o'kinmayman. Biroq buga cheyin qanchalagan so'zlar so'ylagan bo'lsam, o'sha so'zlarimga o'kinaman degan. Oxiratda ayni javob beraman. Shuning uchun ayni so'zga javob beramiz. O'sha uchun bayroqlardan sog'aladi, bayroqlardan ulgu oladi deb juma sayin taqsab kelayotganimiz shu osmondan olgan jo'qmiz. Bütün delillerin negizinde. Hazreti Umar radıyallahu anh aytadi: "Limen la qadime lehu la jadide lehu." Kimdin bayırkı yolu olmasa, kimdin bayırkısı bolmasa, kimdin murun kusu bolmasa, la jadide lehu, an canısı yok, geleceği yok dedim. Atalarımız var onun için biz alan sebebimizden görüldük. Atalarımız bundan çıkıyan çakan olsa da memleketlik statüsü alıp tuğusu menen, geldi menen, canavarsa eğlenilerin negizinde dünya talap var. Geldiğinde dünya talap var. Memleket düşün. Endi talap var. O şu talaplarını atkarıp başlar. Can sayıp, ömrün sayıp, kurban olup gitti biz Atalarımız. Oşuların sebebini biz pasport götürtürüyoruz. Hurmatlı ağalar. Tamam. Gelin 40 milyon, 45 milyon kalkıvarlarla pasport götürüyoruz. Böyle memleket pasportunu götürüyoruz. Bunun pasport ayrı memlekete var. Oşunu sıymıktanı mene götürüyoruz. Bana ben Kırgızistan'da oğa, Kırgız Respublikası'nda canım sıymıktan. Bu Allah, bu kim eken? Özleri asmandan top da düşüp kalmaz yok. Bu bizim atalarının emgirler, sebebi. Allah Teala Allah'tan yaratıp mümkünçülük değil. Sebebi daha hadis var. Men lem yeşbirin nâse lem yeşbirillâhe. Kimdeki adamlardan görgön жақсылығына rahmat aytalbasa, Kuday Teala'dan verilgen жақсылықтарға ешқашан rahmat aytmaydı. Daha aytılacak. Peygamber hadisi. Kimde adamlardan, pendelerden görgön жақсылықтарына rahmat aytalbasa, oşuğu bağın barasa, akıllı jetmese деген sözdür. Allah Teala vergen nimet жақсылықтарına ешқашан rahmat aytmaydı. Gözden oşunduktan daim ata-oğlanın öngegin unutmasın gerek. Allah'ın bizge öykünü, Yusuf balasının atalarından başlayalım. Bana gel. Rahmetullahi aleyh. Bunu arada tüyünde medresesi oldu. Kadim bir de dersler geldi. Savaktan okuyor. O sorunun sebebi kiyinki mun ulandı geldi. Mahmut Kaşgari'yle yazgan Yusuf balasının atalarından yazgan kitaplarını halim bir şey düşüne almayı çalışıyor. Bunu ne de yazıyor? Bunu kayısı giyik tercih ediyor. Ne aytıyor? Bunu olacak. Dört nesene de bunu salıştırıyor. Bilginde Karabağ'ın adamlarında kim oldu? Bağ, salıştırdı. Son mu? Şunu söyleyeyim. Mahmut Kaşgari'ye tavsiye student gezinde lafı açıklar. Kaşgar'da görüyoruz. Baskoni yok mu? Baskoni. O sonun altında üniversitet var aslında. Mahmut Kaşgari adında. Yine adı üvesi olup aldı da yani. O Mahmut Kaşgari adındağı üniversitet. Bana sonday insanlarımız ötkün. Hanefi maska boyunca en jiyintik bol takalgan kitap kaysin Mabsut degan kitap var. Mabsut, jay bilen bolup tastalgan kitap. Mana şariat sanat. Oşol özgöndөн çıkkan, oşonun zindanında jatып жазган.
İmam Saraksı. Adını yazdı. Civek yolunda çoğun meçi salınmadı o. Katçılık gelişini üstü otkanda bayağı elçiler, delegatlar bunu Muhammed degen at jakpayda şunu alıp koş gerek bolot dese Peygamberimiz bayağı alim olarak yazıldı, özü al vaqtda kat yazganını bilgen emes Peygamberimiz. Bolgan aytadi, meydan jaz deydi. Qanday deydi, buna bismillahni aldım, tigil bunu aldım. Hem жоқ degende Muhammed turursun da dese, tigil aldı bakpay, alıp koyursun, alıp koyursun. Mamle üstü bolmaz bolot. Peygamberimizin kıraklığı, strategiliği. Alıp koyursun. Biroq gelecekte alanın bağını gayranlayıp koydu. La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Rasulullah dep turup 5 mal namaz ağzına aytıp okuturan mümkün oldu. Bir ucunda aytıp oldu. Tora. Biroq 5 mal namazı aytıp turgan urpaqlar çıkmadı oşonda. Peygamberimiz gelecekte qarap muamele qildi. Bayağıda bir layık basıp jatıp oldu. Bul dep moroz. Bul bolsa koyda, malda da bir çıkarıp koysa, oy azama, sonun çıkartında da bir eğil oşaqa buroda jaş ballar. Baraket olsun. Hiç kaçan Müslüman adamga jaraşpaydı. Aksakallar, al imanga girdiği ağa biz cevap veriyoruz. İmanı kim verir? Kuday verir. Al Kuday Allah'ın işi. Allah'ın işi. Biz jogorku madaniyatçılığımızı göstermemiz gerek. Здравствуйте, да olsun. Ne yapıp jardan vereyim? O şöyle. Bak jardan verip onu susun götür albaysa. Avtobusga çıra albaysa, kembir bolsa orus yapmış. Çıkarıp koymuş. Вот, пожалуйста, да. Allah razı olsun öyle olacak. Pожалуйста, da bakmış. Allah hidayet versin de bakmış. Anday жақсы söz aytmanız gelirse. Aytkeni, her teymimiz bizge davat boş gerek. Muamelemiz davat boş gerek. Jogorku dengede boş gerek. Peygamber Muhammed Aleyhisselam gerek bolsa, it kuşlarga dagı, can janavarlarga dagı ayarmandı koypay. Buna maktap aytты. Mınakey it suusap ölgön atkanda but kiyimine, ötügüne, but kiyimine suunu tolturup bergenlik üçün emne olsa beyişke çarptı. Oşondu dagı burası teskeri oynamak olarak kebir adam tabiatçıda ekan. Çınıga çay ulup berseniz, jarım çını çay var eken, üstü tolamas eken depçi. Tolamas çay ulup içe berdi. Da tugönüp kalsa daha büyük beremiz. Жоқ, осы жерде şimdi bu kiyim ne olsun da najas bolup kaldım dep, najas söz bolmadı dedi. Soğukçuluk kıldın kılmadın, soğukçuluk bolup bu söz öyle diyeyim. Najas bolup bolmadan giyin istiyorsunuz. Bu жағын қарайын, bu жағы. Şimdi tabiat şunday ki geyir adam. Teskeri, kavalıp teskeri düşünmeniz жақсы болады. Ошон үчүн bunun бардыгы илим окубагандыктан, китеп карабагандыктан, же илимдүүлөрдү укпагандыктан, же улуу муундар менен көп баарлашпагандыктан ушул эле экен. Je kitep okubay ekenmiz, je uluu muunдар менен көп баарлашпай экенбиз. Же болбосо көп билген адамдар менен баарлашпай экенбиз. Ошо көп билгендер менен баарлашсак, Кудайдын буйруса эч качан кыйналмаган эмеспиz. İmam Şafii rahmetullahi aleyhi ошон үчүн айтканда, "La akhi, lan tanala al-ilma illa bi sittatin, sa'undika an tafsiliha." Bayan Sever ilimge жетүү үчүн, сабаттуу болуу үчүн 6 нерсени эсиңерге бекем кармап алгыла депти. 6 нерсе. Биринчиси, закаун зиректик керек. Мына каярман менен, көңүлүңүз менен, ыхласыңыз менен китеп окуп, сабак алыш керек. Биринчиси, экинчиси, херсун аябай кызыктар болуш керек. Мен муну окуйм дедим, окуйм Кудайым. Бекем отуруп, күнүнө 1 saat, 2 saat өзүңүзгө коюп аласыз бир убакытта. Үчүнчүсү, иштихад, аракет. Кээде шайтан азгырат. Бул жака, тил жака, мээңизге кирбей, окуйм десиң, уйкуңуз келет, китеп окугуңуз келет. Байкайсаңыз ошо. Жагып карасаңыз, узашып келет. Соткадан. Китепти карасаңыз, уйкуңуз келет. Шайтан ошондой. Ошон үчүн болбой тырышып окуйбеш керек. Үчүнчүсү. Төртүнчүсү, булгатуу erezege жетүү. Анчанча 5-6 китеп, 10 чакты китепти арабча которуп алганда балдарыбыз окуп калса, атабыз да баарыбыз эле ата баласы менен сүйүнгүсү келет экен. Саякчы күлүгүнүн жоргосундай алдыга чыгыш менен сүйүнөт экен. Мүнүшкөрлөр таптаган кушунун илгирлиги менен сүйүнөт экен. Ошол сыяктуу ата сүйүнөт, туура. Бирок
балдарыбызды этияткасыз керек. Эритеге жеткенден кийин жашы 40ка жетип болмойынча баягы Ханафи мазхабында 7-чи баскыч үрп адат. Өзүнүн элинин үрп адатын билбеген адам шариятты эч качан толук кандуу түшүнбөй, толук кандуу жеткире албайт экен. Себеби элдин ан сезимин билмейинче эмне жеткиресиз? Ошон үчүн Али айткан. Али радияллаху анху адамдардын ан сезимине жараша сөз сүйлөдү. Не деген сөз бул? Адамдардын ан сезимине жараша. Ылдый жакта болсо ылдый жакка түшүңүз. Өйдө жакта болсо өйдө жакка чыгып барыңыз. Жетпей илим алыңыз. Жетиңиз ушул жакка. Анан сөз сүйлөң. Шарият ушундай экен, универсал экен. Бүт камп жооп берет. Мына көрсөң, бул кодун эритеге жеткен болуш керек. Акылы да жеткен болуш керек. Анан 15 китеп окуп алып азыр чекеден тентек болуп кетпедикпи? Саат түз эфирде чыгып алып акыл айтып, насаат айтканда да койду. Көзгө да башкача көрүнөт экен. Жап-жаш болуп алып, 90га чыккан чалды кария. 20га жашап болгондой болчу. Кереги жок. Өзү үйлөнө элек. Аял жөнүндө насаат айтат. Аялдар болуш керек, болуш керек. Өзү аял элек, аялдын табият кандай биле элек. Өзү бала өстүрө элек, бала тарбиясын согот. Мындай болот, мындай болот, керек. Бирок өз бала боло элек. Ошондуктан аксакалдардын өзүнө да жаман көрбөйт. Ошон үчүн спорт чебери болобу, башка илимдин ээси болобу, аз сүйлөп, көп иш кылып өнөрүн көрсөтөбүз керек, илимин көрсөтөбүз керек. Анан барат убагы келет, сааты келет, аксакалдар баягы өзү керде эмеле болсун, бирок аксакалдар сүйлөгөнгө жакшы жарашат экен. Сон Кудай көрсө имам Шафии бул болду эритеге. Ошон үчүн пайгамбарыбызга пайгамбарлык 40 жаштан кийин берди. Акшындап кеткен жок, одураңдап кеткен жок. Акыры салаваттуулук менен илимди сиңирүүсүндө салаваттуулук салмак да керек. Акыры шашпай, токтоо менен, экият менен пайгамбарыбыз. Анан бешинчиси сохбатыбыз дайыменде. Окуткан илимди үйрөтүп аткан агай менен көбүрөөк баарлашуу. Китеп окуудан сырткарыдагы окуткан агай менен баарлашса илим сиңет. Анан алтынчысы туулу заман, узун убакыт. Узун убакыт ошо. Сабак бере адам акырын болот экен. Ташалат. Ушуга бир окуяны сөзүмдү жыйынтайын. Күндөрдүн биринде пайгамбар Мухаммад алейхиссалам мешитке кирип келсе, эки жамаат отурган болот. Топто бирөөлөр жалаң зикир чалып отурганда, бирөөлөр илим менен отурган. Ошондо пайгамбар Мухаммад алейхиссалам эки жагын карап туруп, илим боюнча талкуулап, илимди талкуулап аткан топко келип кошуп отуруп алды. Ошондо пайгамбар Мухаммад алейхиссалам сурагачы, кайсынысы артыгыраак илим majlisinde oturganımız жақсы же зикир majlisinde oturganımız жақсы дегенде пайгамбар Мухаммад алейхиссалам не dedi? Hada hayır. İlim jiyini. İlim majlisi olturuşu bu. En жақсы. Endi üçün lennani bu'is walakinni bu'istu mualliman. Себеби muallim болуп келдим. Ошон үчүн балдарыбызды жок дегенде muallimдик окутуп алса, эртеңки күн эч жерде иштебесе, 5 мал намаз менен muallim болсо, бир үйдүн сүйкүмдүү атасы, бир үйдүн сүйкүмдүү энеси болот экен кыздарыбыз. Ошого Муса алейхиссаламдагы Алла Таала 5 нерсени айткан экен. Мен сени жараттым, Тавраттын китебин бердим сага, 5 нерсени унутпагын депти. Биринчиси, күн ваатика мен ризкин мазмуни. Сага жете турган рызкы бар, бекитип койгон. Сен ошо бекем турбай, эч качан келбей калбайт, сага келет. Болгон аракетиңди натыйжа менден деген да. Аракет кылбай өзүнө келе берет десе, аял киши күйөөгө тийбейли, күйөөсү аял албайды, Кудай мага бала бер дегенде болот. Биринчи себебин аркасында. Анан келет, Кудай бала бер. Бул биринчиси. Экинчиси, эч качан бийлиги бар, мансабы бар адамдан коркпо депти. Мен мансап бийликтин ээси мына менмин депти. Бул деген сөз мен акыйкатымды анан чалтактап барып эле бетке айтам деп отуруп, ушчак болуп кеткен болбойт. Акырын, кырааты менен, эрежеси менен, адет менен акырын болуш керек. Бул үчүнчүсү, эч качан башка бирөөнүн кемчилигин издей бербе, чукуй бербе. Өзүңдө айып бар болгон болсо. Бизде айып бар да. Кимде ким дараткана барып дарат алса, демек ал сөзсүздө ката кетет. Эгерде дараткана барбай, дайыма бир дарат алган өмүр бою жүрө берсе, анда алар айып кетпеши мүмкүн. Демек айып кетебиз, эч ким кетпей койду. Эми төртүнчүсү, эч качан шайтанга сактануудан өзүңдү бейгам иштеп койбо. Шайтан сени өмүр бою өтөрүп өткөнчө сен менен азган аракет кылат. Экет болду. Эң соңкусу, эч качан
өзүңдү кайдыгерликке алдырып койбо. Андай эле Адам алейхисалам мен буйруган кайдыгерликке карап коюп, дарактын мөмөсүн жеп азып кеткенде сени да шайтан алып кетиши мүмкүн деп. Амин. Жараткан Алла Таала бардыгыбызды сезимдал, илимдүү, адеп акылактуу, алган илимибиз, сүйлөгөн сөзүбүзгө адебибизге дал келген адептүү, сүйкүмдүү инсандардан кылсын. Дүйнө жүзүнө илим жагынан, билим жагынан дагы жана исламий жашоодо кандай жашаш керек, ошол жагынан дагы көрсөткөнгө Кудай Таала бизге мүмкүнчүлүк берсин. Ва саллаллаху таала Мухаммад ва аля алихи ва инда. Ассаламу алейкум.